Pumnamapu kurumjari hojik numidangi pung taret tarakpagi iroinana story collection gi maikai degi nutigi phongba huela paw che asidagi maruiba paw kram yamda paw damjari khongjom degi thoramda state song sakada wada national song saktona hantana thamlakpasi akan momongda yaningde kaidemani lo tamduna administration asi shamtawa pami sanam robinson miyamgi mihut singna papet government gum laikibana yenomi sing mapangan sonthar minute takdan kairakta miyamna Maira katuna solitary utkare chara henbi khong changsin pam punisna sidokre nomai khong khungi akoibda maira re sakre rajmi midi city da asleri ba sopo sing te bangkre paw musa khaina amuk pijari khongjom degi thoromda state song sakada bada national song saktuna hantan thalak bas akan momong yaning de khaidem mani Manipur gi ning tama kanna honna kiba pauna prajabasina nusing basingu ikai khun utkiba khongjom diogi thoramda state song oina lejari basani bak Manipur haina sayoba isai sapagi mahutta leibak asigi oiba national song amasung anthem bande mataram amasung janagana mana na singba hapchinduna sakibi thong asigi mayokta leiba natte adum oinamak national anthem amasung song asidi August 15 amadi January 16 na singba national oiba function da sakadabni state oiba function dadi Manipur oina lejariba maribak ningbagi state song sakadabni haina Manipur Human Rights Commission gi acting chairperson oidam kiba senior advocate khaidem mani na pogdorokni tha khargi mamangda duran ka pangthokibda su state song oina sana lebak Manipur haina seyoba isai saktun hogdokki thong adubu miyamna apianba phongdonaki maram asina ngarang pangthokiba khongjong nomiki thoromda state song natana Saktana national anthem amasong national song sakribasi sililang ni ba kambuna politicalize tawrabra haina su hangladuna thong asi akan momongda yaningde haiki ngasi nungtin serap court complex senior advocate asina makatan high state ki oiba thoromda state song sakta bagi thong asi peningai oide amasong topam thokte ngarang pangthokiba khongjom doigi thorom asigi chama kuthra mangarak subani sing thoromni haiduna tharma si khongjom landa saruk yakibi singmuni singduna pangthokpani sahi kyagi mamangdagi maning tamalaiba ama oina marandom lairakhiba Manipur gi ningtama mahang khidana bagidamak athobo singna thawaina pontha piduna langthena kimni haiki ngamnaroi khangnaba phawada British ki mayauta langthena khiba nampham ningsingbani maram asina ngarangi thorom asi state function oibanina limit asigi thoromda state song safam thui haiki Amaramda Unlawful Activities Prevention Act 1997 gi section 43A asi hanadagi lailaklaba ek asigi provision bu designated authority amada empower tawduna mi phaba punba ngabanbasi sub inspector amana ngamlamdagi head constable zamandara rengda leiba phawna matam amada singnare hairabadi phaba ngambagi power pibani maramasina ek asidi anoba natte kanaguba suna nongna hapsilakba oina lana khanba yawgani miyamgi iho asi ek asigi makhara phaba punba yanaba thorang lokhalakbani su haiki lo tamdona administration asi semtawa pami sanam robinson sahi sigi courtsem la loba class 12 ki exam ki arts system da mari suba position ro kraba moirang asigi manung sanba thamla popi degi sanam robinson na angang wedding degi active service ki thabak tawa pamjari adubu hojik Manipur da thok liba irang siga lo tamduna administration sing semtawa pami haina paw se asigi ga akhanaba unarub da phongdorokni Sanam Robinson gi apokpagi ming Sanam Romeo amadi apokpigi ming na Sanam Ongpi Sunita kawi mahang na makata na phongdorokpada Elaiton Lawrence Higher Secondary School da tamlaktuna class 12 ki damakta recitation hangwidun oza sing thawa yauna honna birbuga loina na mahaki trongawi dagi mamanaba samung bang garis amadi mahaki apokpi anin sumasa da masagum sentungi mateng pangbiraktuna mai pakpangan kibani kariguma lana si tholam jagri masidagi hena top 3 manung phawok chanma ngamlagani thajai haiki man makha tarduna angang oiningadi hauna ayak lairik ka hena pana horkite adubu imung manungi sentungi phibam halak tabadagi class 10 gi exam da ayhangna khalakkiba thabak adu yorpangam kide madudagi ayhangna khena kana honaning bagi wakhan phorki ngalingi matamda army officer oiba pamna horki adubu hojik oriba Manipur gi phibam si yengrga yenglobada ayhangna judiciary gi line da sangduna judge ama oiduna Manipur da phangdriba justice ki asi phangna honabada amadi administration sing asoiba sing sedoba pami
ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯒꯤ ꯊꯥꯔ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯐꯪꯂꯤꯕꯤ ꯆꯦꯟꯁꯝꯕꯝ ꯅꯔꯃꯤꯌꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯕꯤꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯕꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯊꯥ 6 ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯈꯤꯗꯕꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ स्कूल चत्रबनीना सिलेबस लोइसनहौदब कया यावखी ऑनलाइन क्लास फजन तौरंबदु इंटरनेट थिंखिब कया खुदोंचादब लंखी हंदकी 12 क्लास की एग्जाम असिदसु अमुक लांसिन अकायब कया पीकी अदुबु अखोगी स्कूल की ओइना रिसाइटेशन फैसिलिटी फंगनखिबदुना अचौब मतेंग ओइकी मदुमगना अहाक माय पाकवा ngamlakibani natrabadi ngamlamloi करिगुम्बा लान असि थोलमद्रबदी मसदगी हेना होनब ngamगनी हाइनसु फोंदोरखी महाना मखाताना थलकपदा अहाककी तुंगी पुंसिदा मखाताबा जेनेरेशन सिंगददी मणिपुर अमदी सेंट्रल लेंगाक अनिना थोलक्लिबा लान असिना महिरोसिंग द पीरिबा चैथिंग सी पेनिंगदे हौजिंग मतम सिगी कंपीटिशन की यामना कलबा मतमनी मतम सिदा मणिपुर द सही अहुम लोम लेंगाकना लान लोसिनबिदना मिसम कया हातोकपीबा अमदी थोनिंगदब थोदोक कया थोलकबसि लाइबक थिबनी पुनमक्सि लेंगाकी असोब असोबनी हाइरदुना मयक सेंगना पंखी मियांगी म्यूट सिना परफेक्ट गवर्नमेंट कुम लेखिबना येनोमिस मपांगन सोथर बने तकदन बीसीबी ना नुसिंग बाय एनडीए नेंगा असिनान मणिपुर की कंस्टिट्यूएंसी की सेफगार्ड अमदी प्रोटेक्शन पीदना थंबा अमदी इसेल नेंगा अमगी कंस्टिट्यूशन पावर पाइसिन रो थंबदा यारिबा मियांगी म्यूट सिंग मरु ओइना रुनिंग द लेरिबा सीएम मिनिस्टर एमएनए सिंगना परफेक्ट गवर्नमेंट अमगुम लेगिबिसिना येनोमिस सिंग अमुका इन मपांगन सोथन नुर थमी हाइना थवान अमसु कक्सिंग दिसरंगी अपुन बलु तकदन की चेयरमैन वाई बिकसन सेरो अमना फोंदोरकनी इंडिया नेंगाना नेशनल अमदी इंटरनेशनल पुलिस की माय पाहनब होनबदा अरोनब एजेंडा अमगन लोइना सतरक सिस्टम असिना येनोबी मणिपुर की मुथन होनरकपदा डिवीजन पॉलिटिक्स तौदुना कम्युनल जी नोसाइड ओंथोक्तुना चिंगनैबाक सिबु सिंग अमदी तम हाइदोकवा सतरकबा पॉलिसी अमसुंग प्रोग्राम खुदिमक मणिपुर मियाम अमदी तकदन खंगी अमदी कुमन येंगबगा लोइना असिगुंबा इंडिया नेंगा की अनेम्बा पॉलिटिक्स असिबु हचिना कंडेम तौदुना लागली इंडिया नेंगाना सतरकबा प्रॉक्सी वार सिस्टम सिना मे अहम अमसुंग इसिंगनी कुनहुमदोइदि ngasi पावो कुकी मिलिटेंट सिना खुलाई सिजनदुना मणिपुर सि कम्युनल कन्फ्लिक्ट जोन ओंथोक्तुना आईटीपी सिंग रिलीफ कैंप सिंग लेरिबा नेशनल अमदी स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिविटी रोड सिंग फ्री मूवमेंट याहन थमी निमित खुदिंगी कुकी मिलिटेंट सिना मिसम हालगा येंगदुना लेबा नार्को टेररिस्ट सेमगतपा स्टेट अमगी लॉ एंड ऑर्डर लोइनाना हिरम खुदिंग द मणिपुरबु नेशनल इकोनॉमिक की मखा पोना थौसिन सिंग कया चथर लागली असिगुम्बा लेंगा असिगी थोंग यानिंगदे हाइना मियामना डेमोक्रेटिक एजिटेशन चथरकपा सही अहुम फारकले मणिपुरी येनोमी सिंगदा नमदमसिदा तंगदु लेतादा पुरकनब होनरिङै इंडिया नेंगाकना कुकी मिनिटेन सिंग सिजनरगा मियोय कया हाटपदा नतना स्टेट नेंगाकसी कुकी मिनिटेन सिंगी मखादा चलाइबुं तहोलिबा बीजेपी नेंगाक अमदी मसिबु सगलिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगसी मियामना पारा तमिबा मतम ओइरे मियाम खोंजंगदा लेखिदबा अथबुसिंग असोपन मायोकनरिबा खुदिमक अवाबदा तकदन सुसरुक लाजरी अमसुंग मियामगी डेमोक्रेटिक ओइबा इहौना माय पाकवा पुरकनी थाजै हाइनसु फोंदोरकनी कैरक्ता मियामना मैरा कतुना सोलिटरिटी उठखरे प्रोनाउबी अमदी गेनमोनगी मिहात यानिंग फोंदोक्तुना काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट मनुंग चनबा कैरक्की मसिंग यामना मियामना खुता मैरा पाइदुना कैरक कैथेन लंपाक मपागी नेशनल हाईवे 137A दा थोरक्तुना खोलाव कया लावबगा लोइना लाइबक थिबक थौदोक्ता लेखिदबा आंगांग अनि यावना मियोय मंगागी फोटोदा मैरा कतुना सोलिटरिटी उठखरे तुंगदा कैरक कैथेन लंपाकता लेखिदबसिंगी फोटोदा मैरा अमदी कतुना अवाबा फोंदोपगा लोइना इकाइखुमदबा उठखी होजंग अदुदा सरुक याखिबा मियामना था असगी तरुक अमसुंग तरेकी नोनबा अहिंग दा कुकी मिनिटेंसना बोम कापसलक्तुना चथगिबा त्रोंरावबी मिहात यानिंगदे आंगा हाटपा यानिंगदे सीआरपीएफना मिसम मियामगी मथक्ता नोंगै कापसलक्तिबा थोंग यानिंगदे मिहाटपा मरा लेबसिंग अहगबा सेराकपीगदमनि हाइबना सिंबा खोलाव कया लावथि सरा हेनबी खोंजंग चंगसिनफम पुलिसना सिदोक्रे प्रोनाउबीदा थोकिबा तमथिरबा टेररिस्ट की थवंगदुदा पिकलिबा आंगांग अनि हाटकिबा अमदी मिसम अहुम सीआरपीएफना नोंगै कापदा लेखिदबि थौदोक्ता सेनरिबा माराल लेबसिंग लेंगांगना पुथोक्तुना मियाम खंगना सेराकपीयु हाइना ngarangdagi यारेपोक तंफा कैथेन सरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलखिबा यारेपोक तंफा कैथेन पोफम फंबी लुकी प्रेसिडेंट लाइखुराम लाइरेन तोंबी अमसुंग मेंबर कोंब्राइना फ्रॉम ओंबी अबान तोंबी अनिबु
ngasi ayuk pulis lakot kram matung makha tana sara he lakiba mutum ibemsa humfu MP milaya kay mga busu ngasi nungtin kung mga makairom talakbada yaribok pulis station gi OC gi timna lakot na yaribok gi kamuti hen center thamkre noina na makha tana ima sing na sara hen mi khongjang changchil laktana ba haiduna sara himpam adu pulisi kamuna sidokre hairi nomai khong khungi akoibda mera rini satkre Trongrawi amadi kasong khunda thokibo thodokta chenaba kuki narco terrorism phaduna serak piu haina nomai khong nungsup apunba maira paibi nomai khong club ahum nomai khong hyang tek RMB club star club youth club NSNSYC nomai 10 youth club NYC nomai 10 athletic youth advantage club NAYA na kusuna duna miyang yu iba maira lili amangarang nomai khong kungi koibra sakre Kongsara do nomai khong makha lekai gi horaga awang pandong phawbok khollao kya lawdon saki rili aduga mari nena apunba maira pabi nomai khong nungsuki secretary S Sunita na haiki weda nandamasna ingtaba pronab gi damakta koi pun deminasi state force sing na mayam da ka henba thabak kaya sathar kli wasilep kadabni miyan sangchini ba khongjang sing na khoi saruk yawribini leikhatraba sing na sinnarawni haiki Pau mieng tabiri ba sing MM story collection gi market ka amukan na kurumzari Pau loizari